Namba ya oho aria mareka kigeranio gya KCPE ni yongererekete gukiringithanio na mwaka muhituku. Njera-ini ino ya Naivasha makiria ma oho 44 niyo mareka kigerio. Stephen Macharia Kuria ni augite ona gutuika kuri na mihegesha mingi njera-ini ino, oho aya ni maugire mari na mwihoko ni magwika wega kigera-ini kiu. Mathina ma njera matingikiaga haha na hau hangi tondu ringi indo imwe irendekana itiraonekana, especially tari guo ni andu aya a form 4 ngo ni laboratory gutire no ana mathirira njaguthie gwika thapo kunya twina challenge cia mithemba teyo tondu tutegemeaga indo cia kuheo. Nona kuri o uguo oho aya ni maikiti hoya kuri thirikari inyihanyihie cioho ciao, akiuga ati aingi ao ni magaruriire mitugo na ni mehaririirie gutungatira bururi. Saine kuna 38 years na nimejiandaa vilivyo kufesi mtihani kwa sababu ni kitu ambacho nimeanza from the beginning mpaka mahali nimefikia hapa. Sasa ni kumalizia tu. Tulikuwa wazazi huko nyumbani, sasa hizi tuko wafungwa. Hasa hata kama tunasoma tunajaribu, lakini kuna wakati ikifika unapofikiria mambo ya familia at least inatudrag nyuma kidogo. Nake afitha wa mathomo mwena ucio Bernard Chirchir ni ugite kuri na ugitiri muiganu na kuoguo matikage na wagagu ona uriku. Grifotera shesheni ya Kameme TV, jitagu Jeri wa Kamau.